voini April ni som pani kumsang ni somni paruk pathiani ani a in zawain chibaile vekule Iran chuan US ne na inrem na tluan tling nei chungchang soiturin mi somriat paruk zet Pakistana athir Iran sarkar chuan karni kalta chunga indo chol sanna ceasefire ommek chu inrem na tluan tlinga chantir tumin official te mithiam tele na thoktu dang mi somriat paruk zet chu US IO te ne na indor turin Islamabad athirani he group hi Iranian Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf le Foreign Minister Abbas Araghchi tenan shruaya hemi chunga hian Supreme National Security Council a member poimo te Central Bank Governor Deputy Foreign Minister te Parliamentarian tele Irana National Defense University hotulian te po antelani heng palai Iowa telte zinga hian mi poimo taktakan oma nuclear chungchanga soipui tu ni to thin Ali Bagher kani chuan mandewa Iran nuclear program chungchanga inbiak na lo nei to dante arun hmang tangkain arin om hotline MP Mohammed Nabavian po Tirana conservative te ayoin atela heian in remna siam chu engponi se Iran pol sang te thlopna amutel nge angai ti entirani heian in remna siam chu engponi se Irana pol sang te thlopna amutel nge angai ti entirani Central Bank Governor Atei vedana hian shemna sang sangson hlip tura soihona le economy lamthil te chu hundanga tan kheklawa he in biakna hian soi chwa tel ngalan tumti asia theni he in biakna hi Pakistan in a thlengdon kan ti to kha inrini khan tran ani a US lam hi Vice President JD Vance na shruai don ani Pakistan in biakna an nei dan hian Iran ayo te chu karkalta chunga anlo tonto hlom telaka Pakistan nuclear himna hnuaya himzoka anom arinom bok he indo na hi February ni somni pariat kumsang ni somni paruka chuak khani a tuna indo chol san leilok thuthlung ommek po hi Lebanon le tuipui lama bungro thon chwa chungchanga inrem launa chi sang alom wangin alanghet lo hle ani inbiak na thlen ma hian dulam hoi zonga inkhak buaina tamtak ombok ma se Iran palai chi sang tamtak te antel dan hian teran chuan in biak na hi angai thutak hle ti entira politics kong sang zo tu mi zeinang lo tak te poin inrem na anpom vek theina tur kong an zong ani Iran ne na in biak na nei pui tura ruwa manna kalpui mek lain US chuan Middle East a sipai chakna tilian zual mek Pakistan in biak na nei tura America le Iran sarkar atanga palai thlan chwa ten in bua sai mek lai hian US sipai te chuan Middle East lama Ralte le sipai chakna anvom lut thur meka US hotu tele thlona thlo chwadan chinchia na tanga report in atarlan danin indona thlona jet fighter le be puithlakna ta na man thlona dangte chu helai biala hian an thleng thlato ani tin Army 82nd Airborne Division atangin paratroopers thabik mi sangkhat zanga tanga sangni vel chu ni reilote chungin an thleng thale don bok ani heiba ka hian tuipui sipai le marine sang tam takpo an thenbel don bok ti kan thulak na chuan atarlang indona thlona phur chunga tuipui chunga hunrei tak chol thei longlian thamtak USS George H.W. Bush le athurwal pui longdang te po March thlatop lam khan Virginia tangin an lo chuak to a tuna hian Atlantic tuipuyan zo mekani tin 11th Marine Expeditionary Unit te phurtu USS Boxer po March lalei hol khan California tangin alo chuak to a tuna hian Pacific tuipuya mek bok heng long shol tak pani te hi kar khat nu vela chuan helai biala US sipai chakna lo om to sa tichak le zual turin an theng thuai don ani hetianga sipai le ral thuaman che khom chiam hian thucha chiang takapia chu America chuan a hlok na turle a thian tharam te chu a chakna top khokina chandon ani ti heni kan soi photo angin chaklo na chuan mel ma be na ko chuaka chaknai ro chuan muan na thlen thin in biak na in omzia nei lo huna po he chakna ve khian la om zong avai kyang thina he hi Iran point a shia chian hle angai ani President Donald Trump chuan Iran laka remruat na pani nein ma alameka Vice President JD Vance chu tun cholkar to pa hian Islamabad Pakistan a inrem na nei turin a thlok chuak dona hemi rual hian Trump chuan in biak na hlotin lo thut poa malak le dan tur
plan B arwa man fel sa thlap to ani hei chaklo wanga ni lawa du thlan tur dang nei chunga chakna lantir na ni zok Iran try tu te hian sipai chakna le tharum manga norna chau an beng khon thin ti Trump hian a sia a chu chiang takina lantir ani Trump chuan thut social a thu chwa siamin Iran in Strait of Hormuz a longlian tankers ten hena tangin sumandi langa soyom chu dem hle a Iran in Hormuz Strait kaltlang tanker te sumandi ani chuan an ban san ngal turani anti top ngal turani ti ina soi Trump chuan hetianga Iran in thila tilui zel ani chuan tun naya inremna ommek chu abo chidona hei pomani don lo thu soi ni oil tluang taka kal theinan konga zalen turani a ani lo chuan a poidon ti a soibok hemi chungchanga thil thlir thiam tu pakhat chuan he inremna hi alafam kim lo hle ti a soya Vice President JD Vance chu inremna siam theitura arin te biturin Islamabad Pakistan a kalmeka hemi rual hian President Trump chuan Iran try tu te chun na takina volok ani ati Iran hian hetianga lokhosa chunzom zelani chuan na taka vuak chiat le khongai na tel lo thin urna chu athil ton tur ani don ani hei Trump a thupui doctrine ani baka inbiak na le rem na kong apiang zo masaka America chakna le tharui ne na thlop tat po atelani Iran shwai tu te hian kumtam tak chung Khawvel an lo nor to a Khawvel oil lu na tur te lo dangin firfiak te kuta suman lo pito boka tuna chuan heng thil te hi atok to hle ani America first ti thupui hian maniram ta na thatur ven himte energy lu na him taka siam tele mi firfiak ten Khawvel an vo to lo na tura malak lam akoka Pakistan in biak na tang hian straight honani a Iran in nuclear ral thuam ne tumna asim na tur inrem na tak tak lo chhuak ani chuan a tha ma se chu tiang ani lo chuan sipai manga malak ero a in peisa reng ani Iran hruai tu te hian chakna strength chau hi an sha thiam tur tong language ani a Trump an chu chiang taka a soi fo thin ba ka a hre chiang ne hle bok Iranin an uranium da thatte US sipai ten an lak sak lo nan an nuclear mun pui le hnuai puk lu na ten thuam chak Iran chuan Isfahan nuclear mun pui chu kulang main an thom that bel cha a le hnuai puk lu na te ma a kongdal na tharte le chun khom te lunglian tak tak te le hung na te an siam tharani April ni riata satellite thalak fia tak mai Institute for Science and International Security na zirchian na tanga landan chuan le hnuai puk lu na mun thuma lu dal na tharte siamani ti anem heta hei ni kum February tha a an le hnuai puk lu na te le manga an lo vur nan vek to nuwa hetiang hian ma an la thar le ani hetianga an ti chan ber chu Iranin uranium an da thatte sipai ten an ron be thut poa anon lak sak lo nan le chutiang be na chu harsa le huna du rei jok nan ani US thu nei tu te chuan ni kumlama Iran nuclear mun puiten be an to nuwa in biak na thalem lo tak oma hetiang in kara hian Iranin uranium an nei te hi vil reng le lak chwa dan ten lo soi to thinani Iran hruai tu te hian thil thleng thei tur te hi hrichiang hle in US le Israel ten an mun pui mo takte an be nuwa Iran hian an uranium 60% enriched an la nei chun le hnuai puk thuk taka an thu ruk nia sha te chu humhim tumin ma an la le ta ani he an thil ti hi remna le muanna ta na ti ani lawa Khawvelin a thlir thap lain nuclear ral thuam tam tak siam theina tur man ruate humhim tura ma an lak na ni jok chu wangin America le a thian tharam te chakna le thutluk na nei dan chau chu he boina hian a poimo berani Iran in ven himna an kalpui thardan hian thucha pakhat chawa pe a chu boina chuak don ti shiain an mani dudanin anin buat sei ni ti hini US chuan thilan pommia lo tur chin an lo soi to te chu kengko tlat turin anin ringreng turani a nung tol lovin ma an langam turani Iran chuan remna chungchang soi ho na nei tura palai te chuan na thlona tlar malam thutna te chu no pangza somruk pariat thita te sharing na tan an da ol Islamabad pantura Iran palai thlona tlar malam si chu mina pa US le Israel te be pui thlak wanga no pangza somruk pariat thita te sharing na tan thulawa da ol ani a Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf chuan he thutna da ol thalak hi midangte mu thei turina tar langa he thil ti hian thucha chiang taka pe a chu US le Israel te be pui thlak na wanga
no pang thita thi tharawin he in biak na hian an palai te an zui ve ni ti he ni kan fanwe mo fapai mo skula kan tha a ma se chu school chu boma be ni ti le kan fa te ruang chu phuman ni thu le an taksa te thia dar ni ti thu kan chiat ve le ana dan tur chuan ngai tua te u hei nu le pa ta na mangchia hlom ber ani hialang tuna hian ni somli pathuma liam to a ma se nitania hu le Trump pathune na noya he thil thleng hi an mo phurna ni ti an lapom lawa ti palani ti thu taknyal po an la soilawani tin khol thwak nei AI manga target than chwa te chu Iran sarkara thuam da khom na nga shia chwalani thu po an la soidu lo ta cheu bok Trump le Netanyahu te thil ti wang hian rorel na dik kuta hlan turin mi puite an out chwa kani Trump le Netanyahu te hian eng thunei na mangin nge Iran hi an bom ti zo na lian hle a he twal tha na thil thleng wang hian shemnan pumpel turani lo Gaza anau pangkum som hnuai lam mi sing khat chuanga tha wang khan Netanyahu hi tuna hian di heka rorel tu ma dei to turani a ma se manani lo wang hian a huang tau zuala Iran be na thara thlen le a he mi be na hian twal chung mi sang thum chuang an thi a mi sing khat chuang liamin anom bok tin Lebanon a po minute som chung lekin twal chung mi za thum chuang an thi pha le bokani engtika nge mi puite hian he tiang tharum tho na le thil ti she om tak laka hian an din chwa don ti zo na oma mo phurna la du si lawa thunei na man hi shwai tu ni na ni lawa thunei na man kholo na ni zok mi chu engang po thil ti theini ma se Benjamin Netanyahu le Donald Trump ate po hian danan parzu thei chuang lawani shwai tu ten shemna an pumpel big ring wang hian thil dik lo chu thil pa nga yangin alang thina he hian ro rel na dik ati chedon ani eng thil nge an ti ain eng chen nge mi puite hian he tianga an thil ti hi an na tor zui zel don ti chu zo na poimo berani to ni ti in kan thulak na chuan atar lang Iran le US Israel in dona mi sang thum chuang an thi to a damdoin le zerna in tam takral thwa manga be ani bok Iran boina chungchanga thil thleng to te thler ker na hun in hmang ho lok te ang US le Israel in Iran an be na ni somli pathumna ni to a Iran sarkar hnoya thunei tu pakhat chuan nunna chan zongjong zat mi sang thum chuang an tling to tia soyani Red Crescent Society report in tarlan danin he indona hian damno in zathum somthum pakwale zerna in zariat somnga pasari ze chu ral thwa manga be anni to bok Iran sarkar hnoya legal medicine organization ho tu Abbas Masjidi chuan an sarkar chanchin bu ne na report the lutin US le Israel in Iran an be na hian mi sang thum chuang an thi to tho tar langa Health Ministry in April ni thuma report lo ti chwa to khan thiza thi sangni somsari parukanga tarlan ni a tona hian lo pungna salhe to ni Iranian Red Crescent Society ho to chuan Iranian News Agency ne na report pe in US le Israel be na wang hian Iran ram chung mun shanga mi puite chen ne in noi khat sing ni sanga zaruk som thum zet be ni to a heng zinga hian university somthum pani school zariat somnga pasari le hrisel na lama thokdam doin zathum somthum pakwa te chu beijing a telan ni ti asoibok hetiang khopathi le liam tam hi sipai thinang chawin alang lianem US Israel thil tumber chu Iran khotlang nun le mi puiwan tlang nun ti chiat vekani ngai twa ve te u Iran hian hetiang zat Ashkenazi Jews tilo thatveta se khotlangram thuthar thedar to Ashkenazi te thunun nan hnuai omte hian Holocaust danga thengle ta ti in anau chwa puile chiam nge yang Hezbollah in Ashkenazi Jews sangkhat za antha trum khan anzinga sipai zalile mipa ngai zasari velan tela hengzinga tren khat phei chu Hannibal directive wanga Israel sipai ti tha nge yan ni bok Hannibal directive omzia chu mel malamin sipai an rubo mek ti shatani chuan Israel sipai ti chuan an sipai rubo tu motoremo khamune mokharal thwa mangin an ka vak maidona heta hian an sipai mel makuta omchut thi phadon poni se mel malamin nungdama an roi bo ai chuan a thi kha thajok ti na ni ber he thil thlen laia US Israel omdan khain la sha em dragon la omtak meal phu chuaka meichia le no pang sing ni chuang la a e zo vek tu ang main an che a chuta holoka sangalan tir le an tumani October ni saria thil thleng aya ale thumje chu Irana hian an thlen tir to a Gaza phei chuan alet somnga chuanga ni to ni engwang ni hetiang mi thi kan khonga yang
Israel le Trump hi Iran le Lebanon laka indona wanga hleilin na an chhuatir wang hian amo phurtu tur nge ani Netanyahu hi manin Khawvel huap tol thatu le indona hleilin na kalpui tu ni wanga shemna twar turin diheka thonlu nge ngai ani Iran chuan he indona wanga an chian na zonga hian US ne na zangna domna aphut nge ngai bok he indona hi dan phallo le dan lawa kalpui ni wangin Israel le Trump a sarkar hian Iran hi zangna domna an pengei turani ti in kan thulak na chuan atar langbok tuna chuan kumsang kha zakwa somriat pania Beirut ko pui hualani dan le ral thuam ne na beina wanga mi puiten an chiat pui dan chanchin ilo ngai thak chhun zomang kumsang kha zakwa somriat pani ni puilai Lebanon in dona chwa lai khan Israel chuan jun ni ruka anram marlama tangin Lebanon ram chunga Operation Peace for Galilee anti chun kalpui tana Lebanon chimlama ral thuam kalsan dolo pol sang te beina tura an tan chu rang takin Lebanon khopui ber panin amoran bok chunzom ta ani ni reilo te chungin Israel sipai te chuan Lebanon tuipui kam zongzong an hne vek nuin Beirut khopui an hnai hlea June thalai hol vela chuan Palestine Liberation Organization te mun pui West Beirut chuan hual chuak vek to a hei hun reilo te chunga thilthleng satya mai ni lovin indona kalmang thak tu khopui hual na rei tak ani zuita ani June thla tanga August thla thleng khan kar som chungza chu he khopui hi Khawvel atanga thiar hranani a sipairal thuam liante wanbo ruak lama tanga beina le tuipui chunglama tanga inka na ti chuan mipui tamna mun sang achia zop chenhe hleni electric le tuipon hmang lawa mipui tam tak chu he thilrap thlak tak chunga hian chuana tur shelovin an tangani Israel tumber chu Yasser Arafat a shwaina hnuaya PLO shwai tu te Lebanon rama tanga hno chua ani ahun lai khan he thilrap thlak tak hi apun lun zela wangin Khawvel abara khai hlea khati laya US President Ronald Reagan chuan thilthleng hi rap thlakati in Holocaust mishing in swat mangna ti hialina soya Israel chu he be na hi chol san turina nor hialani in thana le mi puichha na puntak zel wangin US sarkar chuan Israel chu na satakin na nor zuibok Khawvel nor na le khopui chunga din muna chia tak ema wangin inrem na siamani ta a kumsang ka zakwa somriat pani August thla khan PLO Palestine Liberation Organization sipai te chuan tuipui lama tangin Beirut an chua santran ta a heian khopui hualna chu ti top ta ni he thilthleng hian Lebanon ram le a chevel ram te tan sernunga hnu chia khopui chia le mipui tam tak ral tla na thlen bokani khati hunlai khan Hezbollah hi anla omlova Lebanon le Palestinian mipui tam tak singni chuangten nunna an chanani Israel hian ram himna chuan lamin nasa takin tharumalo tho photo china US President Reagan ange khan Ashkenazi Prime Minister Menachem Begin le Defense Minister Ariel Sharon tenena hebe ne hi top tur le innuk dok turin ashil hialani God bless Israel ti out chin ti hian Israel in Lebanon mi pui chunga thilrap thlak takalo thlen to dan hi an she turani he indo na wang hian ani Israel confront tur le anrama tanga no chuak turin Hezbollah po hi lo piang chuaka anon be tak ni Israel hian aram zau tumna Greater Israel Project atan Lebanon hi alo thlireng to thinani Israel Finance Minister Smotrich chuan ram zau atum thu puangin anram ri chu Gaza Lebanon le Syria ram te po huamtel turin aput zau don ti asoya kumsang ni somni palia khan Israel in Palestinian te tha deu ring wangin Hezbollah hian aron ti buaya chuti hunlai chuan mipui sing kha chuang tha an ni to ani Khawvel ram dang te roin rol turan ni lain American le European te chuan Hamas be chuan lamin Israel hi an thlop zoka heian Gaza mipui tam tak thina thlenani Hezbollah hian UN Charter zulzuin Palestinian te tan an ronin rola chuta Israel chuan an shwai tu Nasrallah le shwai tu dang te tha sakin Lebanon a mipui sang thum chuang nunna an la le ta ani indona ti top na tura inrem na ceasefire omma se Israel hian voicing khat sanga chuanga bo chia a he inrem na mang hian Lebanon ram chu sakba ka Hezbollah sipai te tha chunzom zel bokani he kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somni paruk thleng kha na thlenga US chuan Lebanon sarkar chu Hezbollah ral thuam lak sak turina nora ma se Hezbollah chuan kum khat chung inrem na thuthlunga zom thungani tuna chuan US le Israel hnuaya indona thleng le ta a
Iran shwai tu lu berle sia shwai tu te an tha nuin Hezbollah chuan phobalak le Lebanon na tanga Israel nek chua an tum mek ani Israel in Lebanon na be ring chuan Iran hian a in liam don lawa in remna chevek don hei Netanyahu du thu sam poni Netanyahu ngai to na hi Russia laram hunlai ang main tharum thole twal tha na ni a in dona le tharum tho na mang chau hian adin huna hum the ni Donald Trump a hian rigan angkhan Israel hi adang don MT Russia ta nilawa mase Trump a hian Netanyahu a in do dan kalphung hi adan thei arinom lo hle ani US le Iran in biak na nei tur boruak wangin Pakistan in an khopui chural thuamne na venhim na khau tak nuaya ada mek Pakistan sarkar chuan tungkar topa America le Iran palai ten in biak na poimo tak an nei tora sipai le police singkhat chuang Islamabad a tirluta red zone te hrui manga an ve kwalba ka khopui chung mun poimo dangte po an veng uluk hle ani he in biak na hi Serena hotela nei ani dona helai mun hi venhim na khawber nuaya da ina oma he in biak na hian cholkar ni kalta tanga in do chol leilok om to chung het zoka kalpui tumani in biak na thupui poimo zual te chu Iran in nuclear ral thuam lama amalak na te missile lam mason na tele Strait of Hormuz a buaina omlawa lu theina chungchang te ni a Strait of Hormuz hi Khawvel pum oil phur na kong poimo berani wangin tuna hian indona wangin oil phur chua athwano ple ani rampani inkara hian in rin lo na thokle ti asya thea tuna venhim na khau takan kalpui hi thilpa ngai mai ni lawa thil thalo enge mo thleng don ani ti ramni palai ten an shat lok wangani America ayo palai ho tu tan Vice President J.D. Vance akala Iran lamero chuan an parliament speaker po telin mipoi mole thunei tu sang tak tak te an ron tir thung ani Pakistan hian in do chol tir turama alak nuwa tona hian rampani in biak na bua sei tu tan mun leili takalua ma se he malak na hian Pakistan tan la om tam tak a chomlut telani he in biak na hian lo chamna to kani chuan in dona chuak le thea energy man ati san don ba ka engin biak na point masona thlen mo to hle bukang in rem na fel tak om lawani chuan na zo ka be pui thak le tura Trumpan vaukhana siam to wangin he in biak na hian Iran hian in rem na konga zo don tak tak nge hun khoral na mai mai ni don ti asya theang Pakistan kholaya ral thom ne sipai tam tak mu tur om hian thil tam tak ashila he in rem na hi le khaphe khatu zia kai mai mai ang tluk zetin om zia nei lawa khawtaka ken ko tu nom chawin a lo ting don ani ti ati chiang ani Iran in Strait of Hormuz tuin hnuai bom an kamten mu zolo wangin toipui kong hon le tur chungchang ala khai lakhle The New York Times in Tarlandanin Iran chuan Strait of Hormuz a tuin hnuai bom naval mines an lo kam to tam tak te chu anom nan mu chuak thei to lawa he hian US le Israel ti ne na inremna ceasefire an nei nu thlengin he tuipui kong poimo tak hi apum hluma hon le na tur ala ti khai lakani he tuipui kong poimo taka hian Khawvel oil kan man zong mun nga thena mun khatvel zet phur tlangani thina Iran in midang be na na thil ti dan te chu ama ngei ti buai tua lo changta a oil phur tu long lian tak tak te an chol thup mek buk nen Khawvel pumpuya oil mana san pha a Iran shwai tu te hian an bum kam te thian fai tur hian harasat na satak an tok mekani indona chua chautir hunlai khan Tehran hian ama aya chakjok US le Israel sipai te laka invenan nung beratan tuin hnuai bom sangtam taka kam chiama US in he tuipui konga bom kam theilong te chunna satakina beive boka ma se tui chunglanga mi te le tuin hnuaya an bom kam te chu khoyange nom tak ti shat lovin he tuipui kong chep taka hian an om dar ta ni Iran hian tuipui kong then kha cho him to ti soima se toma ni ran sarkar hi an rin ngam lo wangin he kong lo om taka hian longve wak po an la tlem hle ani conservative reality check in amu dan chuan Iran in midang vaunana na sataka thilati to chu ama ngei ti setu ani ta Khawvel somle paile ama thil thon chona ta na kongpoi mo em maya boma kama ma sen bom kam te chu an mu chwale thei to lo wangin an che fu lo hle ti asya tani US chakna hian Iran chaklo na pholanga ma se he thil poi tak hian mitin hong poile si zongani hi chungko tam takin oil man to an tor pha mek bok Washington a shwai tu lok te chuan
inrem na siamani ma khan he toi pui kong hon le hi poimo berani ti an lo soi fo to a Iran che dan hian an ral thuam nei ten kol thiam lo ti alan tirani bom kam zong zong an mu chuan lakyan ma lo zong Khawvel hian oil man sanga tor chun zom renga ngai dona he kong poimo taka hian la ompo ala om reng donani atlang pui thua chuan tona US thil ti hian lo tin na thlen thina Iranin vau chau thiamna shula thilati lo ting thiam bok si lo hian shemna na sajok ator pha mai donani Khawvel ramzalen sang te hian he sarkar zeilo zethian Khawvel sum dona ti thuan op anrem ti torani lo ti in the New York Times chuan Iranin Strait of Hormuz tuin huai bomakam te mu zo lo chungchang hi atar lang ani Khawvela in biak na poimo ber round khatna zota US Israel hitian che chandang a omem Freddy VLCama in biak na chu US Iran in biak na neitum chu in rinia sonani a US palai te chu Vice President JD Vance Chief Negotiator Special Envoy to Middle East Steve Witkoff Trump a Senior Advisor Jared Kushner amak pani bokle CENTCOM Commander Admiral Brett Cooper te anni Iran atangin an Parliament Speaker Mohammed Bagher Ghalibaf Chief Negotiator Finance Minister Abbas Araghchi le Deputy Finance Minister Majid Ravanchi te an telboka Security le Media zongzong te ne an vain mi somsari pakhat zet anni Pakistan atangin Sabah Sharif Prime Minister Asim Munir Quaz Isakdar Finance Minister le Asim Malik NSA te chu remna palai anni Islamabad ta Sarina Hotela Dakar ni vel rampani palai te hin bia an chin tari e Iran chuan Israel in Lebanon a bering chu ti to paphut tangai mai security military politics economy le danlam kai hnoiten soi hawa thutlok na ngete modi lala omlo in biak na hi voina chunzom ani mai thea report ani bok Ghalibaf chuan Pakistan rama anron tumhnu loka US anrin lo thu chiang takina soya in biak na an nei laya US in voini Iran a beito thute US in a thutia ma hlen lo thule America nen ani biak na chu lo cham na mai ni thin ti thua soi US dule Iran du inang lawatam lu tuk bok nen in biak na hi a lo tin lem lo rin na lian taka umsa a beise lo taka thilin herve theiponi tho bokang Iran in dona hian missile drone sa in dona baka thu the dara longa in dona lian taka omtela Trump a truth social post le Iranian how media report le social media post chu anin do telani minap 168 Iran hian thu thalak le adangte thedar konga Trump a in Khawvel ri ruan ne zokem kan mi mal ngai dan theu ni se Mohammed Bagher Ghalibaf chuan Pakistan pan na thlona Khawvel mitla le ri ru ne thil atia thlona tlar malam front row ola ti chuan sitina me cheno pang thalak thisin kai bek no pang school su le pangpar warte adani athala in exa posta a he thlona ka chuan puite minap za somruk paria tina ziaka he thalak hi Khawvel puma adar ngal watani February ni somni pariata American Tomahawk missile in minap khwa a sajare taibe mechi school den fu wanga school no pangza somruk pariaten nunna anchan kha Khawvel in a hrichuak zok mai thiam takin Ghalibaf hian Khawvel chu hriat non tirani Iran palai ti hian Pakistana an mission hi official takin minap za somruk pariatan tinghe ngi a South Africa a Iranian embassy point post siamin minap no pangte hi kan theng ngai lawang anti soifia chiame mole translate ngai lovin he thalak dar hian thutam taka soya Iran hian Khawvel mua in soi thiam le in soi fela thiam zia alantir nonani atira tangin Iran chuan he in dona an che dan hi mani in vena ti in an la soi charchara an National Security Council point min beina lo dodal na ti in an che dan chu a soi thinani aum zia chu Khawvel mua US chu swal zok mi beiching adu dana ram dangte khwa khir tu mangin chwa tu mani a lo thing mek poina lang USA ve thung Air Force True manga JD Vance Pakistan pan la hian Trump achu Virginia a meeting poimo nei turina kalve thunga an thlo chwa main Joint Base Andrew Maryland a zona changa kanin dolunga te ral thuam thaberber kan lot mek ral thuam siam to azonga thaber chi ati posiamin kan sipai ro pui takhian ral thuam an lot meka an chol mek
an ne na chan le tur ngak lel taka thlir chungin America lo kir le ati Iranian ho an la dam na chan chu indoor tur chawin ani longkong bloka Khawvel poisa chu sakba khi ti thei dangan nei lo an sipai chakna athi to atile pung to mai Trump achuan hetia ti awowanga Iran hlau thong in dila shin chwa be seya hei takhi Trump athil hriat fu lo le hriat thiam lo lai ni na lang in biak na nei lai chuan lo ngoi ri ta se fin thlak zok ome achan chu Iranian ho hian ral thuama in do na an ne lo hlia ma se American ho hi an hlau lo lutuk vo zam chin ni lo Islam sa khwana in abwal at wang ani ber ground troops soirik ani lai po khan tong zot lo khan lo tir wat mai te kan lo nga ke an ti mai ni an chak don lo ti an resa ma se engtin motal US twar tir ve chu an tum ani top mai China North Korea le Russia ten an thlop buka Iran a hian China le North Korea chuan mania missile an thon lu ti report te oma finfia na chiang takero om lo Trump a chuan Hormuz Strait chu an clear chomek ni na post boka naval mines an suit don ani mel Japan South Korea China UK le adang te ti ngam lo chu tlom ngain US in ati sakni na soitel shamani destroyer USS Michael Murphy chu Hormuz Strait vela muni a US in do longdang te point ceasefire lai chu in helai kong hi an thian fai don ani mele lo ngai chang ri ila Trump chuan US oil le tuma longruak tan takin America an pan saw thole oil an nga thote po atar lang in do chandang US in Iran a be chan shelo kanom lo a phena a chandang omnia lang ien te ang kum khat chunga US dollar billion ruk hailu theina thilani Ben Gurion Canal longkong tuikong ti ni in kumsa ka zakwa somruk pathuma tangin US le Israel chuan anlo rot to a he canal hi Gulf of Agaba Red Sea le Mediterranean Sea zom tu turani a Israel rama negev thliar kar kal tang tura rot ani Red Sea le Mediterranean Sea zom tu thau tuikong siam chop puimo Suez Canal lo lan thei turani US le Israel chuan kum somruk chuang zen zon chu Ben Gurion Canal siam hi lo soi donin an lo tum to a US disclassified document a nuclear bomb zanga somni vel manga ne gef chu bom rot na te in ziak bok ma se he ro man ne hi ataka changlo konga komiaw lova Israel hian longchol na le longkong man mana kumtin dollar billion rukvel a khon thina engpol main phalnan pelo a khon ve top an pe ve thlap mai boka Gulf of Agaba mora takhia Neom City Saudi Arabia oma Ben Gurion Canal hi ro manangin Gulf of Agaba kal tangin siam nita se Saudi a longan chol thwapanga Saudi chu sumdon na mun lian le zual ni theang he kan canal soi he lotin chuan Suez Canal a thui takin ngat China Belt and Road Initiative chuan elpuilian tak anei theidon ta ani Egyptian Suez Canal man dollar billion som vela khon kumtina Egyptan Ben Gurion Canal hi chanchin lom umani lo Europe le Asia thlunzom tu kong toy ber Suez Canal rei tak lo khwa khir tu ani ve si a Ben Gurion Canal hi atoi theang bera siam don chuan Gaza paltlang nga ya Israel in Gaza chutchiat na sat to zia kan sia he canal kaltiran tumna vela phei chuan mishing po an cheng ta meu lo Ben Gurion Canal ti buai thei Iran Hamas Hezbollah le Houthi te US Israel in an chutna sat zia kan sia he canal puitlin na tura an kong sam faina aloni ve reng thei sipai chakna le ral thuam mangin ti buai chi ni don lo ti an sia tirlok na aloni thei Iran nuclear nei tumle US Israel ta na him lo ti chu indo chwa chanani a kan sia indo na hian top ta chia se he kan canal so hi an siam tan mengem an siam ngei doni kan ti lo indo zo chia lawa po kumtam tak nuwa polani thei Ben Gurion Canal hi ilo chin chia kar teang u Geopolitics a chuan tum pakhat nei ang taka thil tam tak a thlen rual hian achan hi pakhat mai ani ngai lo fowa headline sakan mu phena hian thil dang om du hle ni chu wangin Iran war hi Ben Gurion Canal siam ma a US Israel kong sam na tlang aloni ve reng thei tlang komna Indona hian ral thuama in be na a ne na chan mai ba ka Khawvel mole ngaya ne na chan he poimo tela US chuan hei Vietnam war le Iraq wara alo hri chiang to a tuna Iran wara hian azir chwa belle ni na lang mek Islamabad in biak na hian dilan ne mo nei loimo Khawvel in putura zong thodon tundin mun thlerin US chural thuama in be na achak u chuak lutuk
ma se Khawvel mua thu the dara thlop tu nei tlem zoka American mi pui tam zok le nei to European ramte point Trump a hian thlop lo apum puya thlirin Iranian ho thu the dar chu Khawvelin apum de zokin alangani Iranian thu the dar kan han ti hian pro Iran hawin edit video thalak le adangte AI video le thalak le adangten the dar ni lovin IRGC le an sarkar ho tu te thu the dar kan soina ni regime change le nuclear atangin Iran chuan US chu Hormuz Gaima ashwailu tadaya regime change phe chu soirik po ni tangai lo Islamabad hi remna siamna khopoilo ni sham se ti hi Khawvel mitam zok te du thu samani a enge shin chwa ilo ngai chang vele phot mayang u F15 ni WS so chan chwa nan CIA ten Khawvel shian ngai lo thiamnan mangem ni Gosmar mar chu enge US chuan kumin January tha Venezuelan shwai tulu lul Nicolas Maduro man turin Operation Absolute Resolve kalpuya kha operation a khan ri sound mangral thuam changkang le chaktak mai US sipai te chuan an hmang ni in thua darani kha kharal thuam khan mishing beng te ti thi in luhai luak chuak ni khwa shat lo na le adang dang te thlen theini in soyani mani loka US fighter F15 E strike eagle ka thak wanga bo pilot nunga thural thuam ka chwale navigation lamboi puito WSO uijo dot 44 bravo anti bok chan chwana khan CIA te chuan Khawvel la omngai lo nia chal khol changkang lu to Gosmar mar an mang ni in New York Post chuan atar lang le ta he thil hi enge ni a thei ani reng em ti te thlir ho taila mu thei lo changkai le lo ombok si EMR shepotang Khawvel a hian mita mu thei lo chevel le ngei si electric le magnet ni phung nei kop electromagnetic radiation EMR chi sang oma mobile phone atan radio frequency wave anti bok kan manga radar atan radio wave e turti lumna ovena microwave in zainan le thil dang tam taka laser te kan mang le a EMR ve kan ni x-ray kan sia CT scan point x-ray manga MRI hian magnet chak tak le radio frequency amang kop bok x-ray chakchi le gamma rays te chu cancer enkolnan te kan manga EMR tangkai ne hi soisen anilo chuti rual chuan ionizing radiation anti ho EMR chaklu tu kho hi an hlom tel le boka entirnan gamma rays alpha particle le adangte ral thuam lama po laser infrared lumna min petu EMR ani radio wave microwave le adangte kan mang tangkai na sa bom le missile manglova in biak po na manrua radar le EMR mang dangte signal in ti jam sakemo in ti chiat saktuma in beina electronic warfare EW te po tunla in dona atel ta de uzel mai chutiang ti thei thlona chu electronic attack EA aircraft anti a thlona ni lovin EA lir thei te po awm thawa EMR chu EMR mang vekin an bein anti buai ni mu thei si lawa in dona turu takani Chanshan thelo electric current le magnetic field chu magnet in a hi phak chinemo magnet ni phungin ngong ane na bial soina ni electric charge current in angong phak chin chu electric field anti kanlung heart thi abik taka pathian siam ti shol thami cardiac machine asiam ani a dam chung dai turani miaw wangin a fei tak zet lung chunga hian pindan pali oma pindan chung lam dinglama om timur sel sinus node anti te hian electric current electric signal an siam chuaka chu electric current chu kan lunga chuan kalin ati phu ta dup mai ni achian le na pakha chu electrocardiogram ECG te sa hian ani ECG hian kan lung electric field ati a lung thalo pacemaker wa te po kan sia ang pacemaker hian pa ngai taka lung phu thei turin electric current asiam chuak ani lung phu chol thut cardiac arrest awanga ni khochilote lung ti phule turin defibrillators mangin electric current in ansok thina achan chu lung ti phutan tu hi electric current ani tlat physics mita changa kan thlir chuan electric current hian magnetic field anei tel zel ti kan sia magnetic field chak zong danglam thut wangin electric field electric current ain siam theibok he ni phung poimo hi nia generator transformer dynamo loudspeaker electric motor fan washing machine ti virtu le thildang tam takan nei thei chan achunga kan soi electromagnetic radiation EMR te khian electric le magnet ni phung an nei koptata chu wangin electromagnetic anti hetia kan soi wang hian thiran wa hip ti na ni lawa mishing min manin min shock lawang
claim thamte ni wangin scientific takin magnet le electric current ni phungan nei ti na mai ani ilunga phu ni chuan kan zong muang che kan lung phu chu electric current wangani a chu electric current chuan achunga kan soyang khian magnetic field anei si kan lung hian electromagnetic em signal a pe chuak asiam chuak ti na ni uizo lung hatina em signal a siam chua chu mel tam tak hla tangin CIA te chuan an khol changkang lutuk gosmar mar mangin an lo man an ti he an khol changkang taknia an soya hian magnetic force lam hoi chakzong le in thak danglam te na sensor magnetometer an hmanga soyani diamond siam chop artificial diamond achunga atoms te inrem dan fu chialo defects mang tangkaya siam ani ome an technology man hi quantum magnetometry antia quantum lam hi real tak mai ni a soichiam tur omani tichuan gosmar mar hian mishing lungpuina siam chua electromagnetic em signal antenna electric le magnetic field nei kop signal chu aloman theini nan soimel tam taka tangin AI thiamna hmangin lungphu em signal le borwa ka signal tangkai lo chu an lo thliar le veka lungphu lo chwa tan na chu khoilai area vel nge ti shethein mi bo chu anwa mutamai ni ome A15 tlakna bul thale ram omdan te mishing omlo signal dang in rol claim te le thaler lum vot le uizo taksalum vot in thlau te chuan gosmar mar na tho na konga hiana puile an te boka athil sha te process turin hun po du rei le ni inan soi gosmar mar hi Lockheed Martin noya skunk works te siamani a he company hian zo chianna an chang du lo thung gosmar mara hian ghost ti hi mi bo soina ni in mar hi phun noi ti na ni lovin kanlung harta thisen luang ri soina ni gosmar mar hi F-15 stealth fighter a man antum ni in soyani boka Black Hawk helicopter an enchin chaumek thu report ani CIA hautupa John Ratcliffe le Trump achuan aming soifak lavin manro changkang manani thon soya Trump hian mel somli vel hla tangin CIA te hian uizo omna kha anchia ni ina soye Trump chuan he thiamna hi classified ani thule CIA hautupa hian a chip chiara puan chuan jela ada tur thu fiam thuina soizui Atei tak takangem lungphu em signal siam chwa hi tlem te tak tak choni a kan om chesa gosmar mar hi da taila lungphu signal lo chwa na tanga centimeter somvela hla aniang hetiang chen vel le kala hian lungphu em signal hi man thei ani trok trok chau he hi damdoin le clinica po adikani tuna kan soi hi doctor in stethoscope manga kan lungphu ngai thane nei nanglo he hi chu kan lungphuri sound ngai thlakna ni a lungphu atanga em signal lo chuak manna ani lo Vanderbilt University Tennessee USA Biomedical Engineering and Physics Department Professor John Wisko chuan centimeter som nilovin meter khatala ada taila lung em signal chakzong chu mun sang khata thena mun khatvela atlaniam dayang kilometer khatvela la phe chuan na satakin lungphu em signal kiamang ati John hi mituru takani a achian tinen shana thazar nerve la chuaka magnetic field te chuak ma saber tu te anni Iranian College New York physics professor Chad Orzel point gosmar marhi kan Khawvel magnetic field le leilung mishing te siam chua electric current ina ti buai mi alo angayang heiba ka hian ramsa uizo tele adang te lungphu em signal po thlia ran vek angayang ati soizomin centimeter chinala chau mishing lung em signal hi man the ani AI mangin patan meching ti poni se kilometer tam taka changin mishing omna sha theina khop lungphu em signal man theilo he signal chakzong hi kilometer khata mun trillion khata thena mun khatvela atlada yangati kilometer somli Trump soidana chuan em signal hi akyam na sa doi doi ngotangle Bradley Roth Oakland University physicist point gosmar mar chu om thering lawa achunga scientist pani te soyang tho lung heart em signal chu centimeter claim te tanga te chi ni tho soi ve bok source scientific American clipna American ho hian do tan soinge alo ni tak tak kan chelo tonla electromagnetism lam thiamna omek te kan thlir chuan scientist pathum te soikhia dik thlap mai US hian heng scientist te shiat lo technology dang dang alo mang telani ngem zona poimoni he science le technology lama US san le ro puizia kan ngai twa chuan gosmar mar hi an nei tak tak aoyom fu mai king scientist pathum te khian an chelo poni theye
Gosmar marhi aum nge ye aum love kan tilo chiang taka shia ta harri ani Khawvel ngai venani miaw wangin khan ziak le thot thot ani hi nakina thu chiang zo kan la sheve ma na le khati zong kha tun trumata na kanon ti chwale thei te choni e